Fuq domanda ġenerali, it-tim ta' Xarabank jerġa' jiffilmja d-dar ta' Ċalivella fil-Mosta. Tiftakru s-sena l-oħra ġejna Ċalivella mill-Mosta u kellu ħafna tiżjin. Irġajna ġejna għandu ħanaraw kif żejjed dis-sena. ċaqet nisma' ħafna affarijiet idoqqu. Hello, Ċali! Kif int minn hawn barra qed nisma' t-tiżjin? Aħseb wara la nidħlu. L-aħwa! L-istess bħas-sena kont insejta ftit imma. Bidditna xi ftit. Żgur li tiftakru kif ċaliksi kollox bid-dawlu t-tinsil f'din id-dar? Il-linef, il-bambin, il-frames u anke l-art jiksib id-daw Charlie. Charlie jżejjen kull kamra salan rokna. U bilħaq, tiftakru li Charlie l-ebda kamra ma juża fi żmien il-miliet. Ma tista' tpoġġi mkien. Araw naqra kċina, mill-infal mejda, kollox miksi tinsil. Da xinu? Da xi darba kien pjanu. U dal-lanqas aħna stess ma nistgħu narfu x'kien. Charlie għajdinna li minħabba Xarabank tas-sena l-oħra, issa qalaw ilu Charlie tal-botot. Ara, kif fuq Xarabank, kemm iż-żejjer, kemm għandek botot? Għala għawili tal-botot issa. Din id-dar hawn il-fuq minn 10,000 bozza. U mhux l-ewwel darba li Charlie ħa xi xokk. Xi xokk tieħdu. Charlie anke l-presepju jirnexxilu jdawwar bit-tinsil. U murġibek tipprova tara wiċċek f'din il-mera. U qabel nitilqu, niskopru li Charlie anke street parties kien jagħmel. Konna nġibu żeffina wkoll fit-triq. Jekk tkun se terġa' tagħmel xi wieħed Charlie, naraw kemm!